Masakin Hinla Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM Thusoh se Boina ni kupa tunang Vannoi Thusoh lhon'in ana LAHKHOM kinungtol. Sri Lankan gamsung Boina umkal liho asot le lhon'in mi piten president pu resign ki bolna dingin kiphinna khota anane obinahi ichi kiphinna chu police on tear gas le tui kap na len mangsain anano che obinahi tin tulut hominahi akiphin mi pi hon police ho to kidin te na wachun police hon thal anal ha obin mi khat na satain anamasingin ahi ga he thei khat chu Boina ki panapat khopi sunga phat tiblo curfew pondo na hi chu tu nai sa chu kila do hi tin tulut chuna sei be nahi ichi kiphinna chu police ho gari panna gari dang pachom pi jong akiphin hon anahal hova police officer nga ASP khat panna kisu khana jong anene yo hi tin tulut chuna sei be nahi kiphinna nei la mi som ne langa jong mat do nahin ga he thei khat chu achi sani khoi janam khat masanga pat Sri Lankan gamsunga hi economic crisis chi a gamsunga ne le cha an tin ngai cha jo si ha satna analhun bana alo theilo lo le ai ki sanjing jong muzo lo khoma nom hi tai Yemen gamsunga gal ahung umkal kumsigi alhintoh lhon'in tu chana hi hichigal ja mi hlam thi hi sangsom awalna chunga nitin ngai cha lo le ai kiti mozo lo khoma ana hi tai tin thulut khat chuna sen hi tu nai cha chun Saudi Arabia in hichi gamsunga operation gal ana bol chu ceasefire pondo an hi lakaw ni simsom tumla khat le latun ni sim khat ni khuni chun Russian Foreign Minister Sergey Lavrov chu India vilin ahung thung tan hi Indian External Minister Jaishankar atmu piding bana Prime Minister Narendra Modi to zong ki hona nei honding hi tin thulunin asai na hi hichi ki hona hi Russia le Ukraine ki ka ki Boina thu a geopolitical umdan chule defense le economic to ki saya zong ki hol honding hi tin thulut naumin hi adi in Russia economy na sata sanctionin ato khana bana all dom na din India thauman beya ana chu sa bana galman sa lama ki mat na su hoi chia om na dinga kalsun na hi anei hiting in zong he na hi alangkhana Lavrovin India ahung vil ni khat masanga chu US Deputy National Security Advisor Dilip Singh chule United Kingdom Foreign Secretary Liz Truss ten in zong India vil na anei hlon na hi tu din muna hi India in koimalama bena kaina nei lawa om laya hi Russia le Western diplomat ho dinga hi India hi kisutu na tiso tug of war dana leng to in om hi tin thulut khat chuna sei be na hi Russia le Ukraine ki ka ki Boina haptakal gup ahung lhintoh lhon'in high level meeting chu ana chilha jing bangin Russia sepaite zong Ukraine ko pi mun pachom pia pet akinungtol ta vin hi Hinla Ukraine officer hwa kona thulut tha sun Russia sepaitian Ukraine hanglam gamkai kap dingin ki thagut phatna ahiuve tin het sa na ane vin hi Ukraine President Volodymyr Zelensky in ana saito lhon'in tu hin Russia sepaite chu Donbas Mariupol chule Kharkiv lama sepaite wa khol tu panun atha bele hata gal kap na ne ki dingin ki gong ve anati nahi amana sebena Ukraine mitian theitup so agi kimai tu piding ahi pol theisen ki bolding ki gidin te piding itabang mi phalo huwa ko nahi gamsung ki su thingding ahi tin ana phungdoi nahi gahe thei khat chu Mariupol mun hi Russia adinga strategic mun pi khat a koyo tolhonin tu chanhin Ukraine sunga dinga ki kap to na ki dauna chelha jing na lai ko pi mun khat chu ahi isi ko pi ahi mihim lakli wal chen da ko pi tu le to ahi ki kap to na gim nei ta chelha namun chu ahi jing na lai jin ahi ko pi sunga hin ne le cha donding tui le kol me wa abona aboitan ko pi sunga hi Boina hung ki pat na pat nunao-chapang panna amihim sanga val'in thina na to wa hitai Ukraine President pun hitsi ko pi a Ukraine National Service no tong mini chu anam mi zo do traitor hi anati nahi amani chu koi koi hi asai do lo wangin
Ukraine vai homhola zinga zong Russia da sana Russia lama kai umdan President pun tu sung asai do hi amasapi na hinalaizin ahi tu sana hi Russia tian sipai zakhatla somni tabang kaivle avela kun anong tol do ova Chernobyl nuclear power plant akuna zong atol do un asai mahi ichi ki buizawa pat amasapi dingin Ukraine lianna helicopter ahitia asayo ni chun Ukraine akun nai lamcha kilometer somtumlanga agamla Russia gamsunga Belgrade kopia thau khutsu anakap sin ahi hichi thau kholnamun chu Russian oil from Rosneft tia hi kitina pana hichi thu to gilhon chun Russia akon tu su chun Russia gamsunga hi tabang na to na kinai hi gamte ni ki ka chamna ding deina ki hona hi asu boi thi ahi tin apong de nahi Moscow akon tu pondo sun hichi ki bulu nahi Ukraine sipai tian abolo hi tin ngo na ananei na ban uwa ibulu nahi Ukraine army tian helicopter ni mangcha ka mu hi tin Russian Defense Ministry sun asizin nahi hinla hi tabang tu so to kisain Ukraine Foreign Ministry akon Ukraine sipai tian atu ahilou ima don butna anei pu nahi France gamsungin ahung lhongding ni ko pabep latun sunga hi president milhan na tha anei ta ding to lhon'in nasatain ki got na anei ta vin hi tulitua president hiya Emmanuel Macron hen akitit piding la Le Pen kitinu to hin nasata ahung kitit lhondingin aw min hi abanin nasata extremist view at se chule Donald Trump le Vladimir Putin vetji thei ta anei Eric Zemmour kiti pazung hi hatlhin tu so chuna sei ben hi Tulitua presidenter candidate na ding hi pha pu thei mi gu maling ta wi hi achi sale simni kwa American automaker minthang Tesla chun German muna giga factory plant amasapian ding chu hondo na nei ta wi hi ichi Europe gamsunga dinga amasapi na hi na pana company founder CEO le chief engineer hi Elon Musk hanalam chun Vannoi an hotling a viral jeng'in hi Filipino le United States sipaitian amasapi na ding sipai tamnapin military exercise chu hapna khalu dingin anapan ta hi hichi military exercise chun alangpo gila sipai sanga siminpan analaw vetin tulut suna senahi hichi exercise so salam Cagayan province muna anabolo ahin Taiwan gamakon kilometer zanga agamla munjog ahi ekiti hichi abol naw tuipi ponghwa kalmite ahung konting ole daudale gamsung vendo tingdan United States man pinawanga ata to banga kisuna anayovin ahitin military tusun asebe sule vansung pulam tui pisung agal bo dan le mimla ki doding dan song akizilu ve tin thulut homet hi